Manipur State ki oina mikok thidring ida mitop hana khandou National Register of Citizen NRC implement tongtuna mitop khandok laba matungda mikok thiu haina Campaign for Just and Fair Delimitation JFT na state asigi mafong kaya da pak sana changsiliba khongding sarukam oina Thawal district ki tentha haibungda miyamna wakat mi famdana khongdang changsinkhre lining thosana mahi lining loop tentha haibung na sinduna tentha haibung community hall da pangthokpa wakat mi famadu amuko gi hanigi present PS tandu luangsu lamdamadugi ahalaman kyasu sarukyaki no NRC no census no vote haiba banner makada chatakiba wakat khongjang aduda aikhoigi tungi mirol gi laibak ngasigi mirona laibak ngasigi mirol na leplasi no NRC no census haina iba placard sing sizinaki wakat mi famadu sarukyaki ba lining thosana mahi lining duki secretary Lokam sana luang na fong dokibada housing state asida India government amasung state lenga na census tongno hotna ribasi madam chade census tawba tarbosu NRC hana tawbiu haiba wafam thamki loinana sarukya kiba wangang loising nasu Manipur NRC implement tawbagi kanabasing amadi NRC chatna dabana housing amadi tungda mangjarakadaba kayadu sandokna macha khaina miyamda thamnaki 시대에 우리 감독이 kaya yang macam tu dia si, mau yo boleh mana dia film ni, kalau mau mesin kita tinggal tu, yang Manipura pakung apa community ni orang ni hari kami ni nak agak ni se, si mesin juga kuki mesin mana dia film ni, aduh yang tiada macam tu, 1967 dah kuki si, ini apa kau ni, pagi mana nak agak ni pang, 67 apa kau ni si, matai matang tahu umur dia, amari tahu tingpan dan beritaran ni. Kampung biaya berlamji, koi maintain ni siapa biaya, koi atau apa driving tu kita nak balik dia sih. Adu bukan macam orang dari suatu apa, Nepal yang kaya ni, ada macam dari koi koki yang kaya, macam ni jaki yang kaya. Asyik hari ber kampung biaya ber yang dari sini, koi maintain ni siapa biaya pun ni, koi ni jenis siapa itu, mayam ni, koi jenis par, semua yang kaya pun ni. Adu tu nak kamai tu ni kan dah, koi ni wali jahan, wamang yang jadi kan dah. Kali gua boleh misi tiba ikut tiba je. Census tu tinggal tu dah ada kamai tu ni. Delimitation tu kan apa? Delimitation si mesin tu betul nak kiam dah kaya tu. Delimitation kaya tu bahagia bi delimitation sekarang berarti delimitation apa? Kiam tu khusus mana tu? Kaya tu tu nak apa? Ayam dari kilo apa? Awak patahkan dah tu kiam dah mesin je. Ya apa ini tampak dah itu kiam dah mesin je. Masih lagi tinggal lagi ni mesin je kita di suatu kaya tu suatu tu ni. Antara aslinya delimitation kian menung sih, kian hukum menung unggal. Tu tahu tadi wala tahu betul delimitation jena kian masing yang betul. Aduna objek tahu iba delimitation tu, betul iba census tahu sih, ini mesin diri sih. Masih dah kian resi siapa sunyi tahu deno, apa dia tinggal berapa? Aku tadi kemarin tu beri tampak ni pulih kan, tampak ini punya pai jenis si pai dah, anu jah pai dah. Aku ini tampak kami tiga panggil, macam ni kali sih. Sini pun ya pak, yang dari pergi yang dari itu, email ini pun macam tu, masih kali apa yang mesti kita tinggal berapa, census tu, apa itu kunterkan dah kata, sudah kunterkan, aduh sehingga tinggi ni sehingga trampan ni, tinggi sehingga bagi, aduh kampung bisi macam macam ni, macam pun ni apa je, aduh nanti nagari darah kumi darah kaya je, hari ber tinggi macam tinggi, sedang drive ni ada, masih ada muka tinggi yang tertami mereka. Aduh ini penduduk kami yang berkumpul di dalam itu, mempunyai sudah, hana kau ni tampak seni pura mana, mana aduh kau berak ni pura macam pun terutama dah apa, aduh kau pun mula macam pun sama ni bagi ni apa, dah hingga ni berkumpul ni je, aku kena ni nama, aku kau ni nak bayar lomi boleh bayar nak ni hingga cakap ni. Tanzania sista akoigi lomi simu kibiaba Tanzania sista koina akoigi census toksana toriba tok khandokdana akoigi foreigner akoigi influx je khandokdana akoigi census tong napa toksana asi Tanzania sista akoisu lai to snamai lai luki akoigi krai bau akoisu thodang lok yaba akoigi loksigi habi khara kala da koina asigum laba akoigi thodang lor kala da tungi mirol se akoigi mutkiba yabagi film da leiba aduga akoigi business people se mang ki film da leiba asigi tangkak se koina ngasisu akoigi angamba level da akoigi thodang lor kala da akoigi lai bau akoina mang ki dor ba akoigi tungi khunai se gidamakta akoigi kannana ba akoi chongthoga kharma kai thodang loksigi habi pandam da akoigi ngasi